ji bernameyeke taybet slav û rêz li we bin temaşavanên hêja di vê bernameya xwe de em ê rewşa xelkên xwe yên koçber yên ji Efrînê nas bikin ka ew rastî zehmetiyên jiyanî yên bi çi şêweyî tên û daxwazên wan çine. Di heman demê de li ser rêka koçberiyê ew rastî zehmetî û serpêhatiyên çawa hatine em ê wan yek bi yek nas bikin temaşavanên hêja ka werin em bi hevdûra jiyana xelkê xwe yê koçber yê ji Efrîna dagirkirî û daxwazên wan nas bikin. احنا محمود احنا مانا واحنا جروب عفرين. Belê temaşavanên hêja em ê rewşa xelkê xwe yê koçber hîn zêdetir nas bikin ku ev serê çend car bûne xelkê me ji çiyayê Kurmênc ya rastî pêleke koçberiyê ya gelekî zehmet tên ka ew li ser rêka koçberiyê rastî serpêhatiyên bi êşiyên çawa tên û niha şert û mercên jiyanî û rewşa wan ya jiyanî çawa ye û çi daxwazên wan hene em ê van pirsên girîng li gel xelkên xwe yên koçber nas bikin. Kesekî rêzdar li gel me heye dem baş mamo derbasî bê îslametî bêj bû Sabê xwarzê. Sabê. zor spas û neherebin tu bixwe cara herî dawiyê tu ji Reqqayê hatî yan ji Tebqayê Vallahi em ji Reqayê hatam. çawa bû ha ha Dema ji Şahbayê de koçber bûn. Ev cara çarê pêncî em koçber dibin. Tedî milletê me Efrînê hêdî tedî çend car millet alim zanî em çend koçber bûne. Bes we dawiyê niha em ji Reqayê piştî xaynetil me kir milletê Reqayê ve xelayê wan derketin de dîsa em ji Reqayê koçber bûn hatin derîne em çawa bû çawa çêbû hûn çawa carkî din ji wê derê derketin ji Reqqayê we li ser rêkê çi dî tu henekî behsa wan kîliyan bikî wan tefasîlan bikî. Vallahi bira me her tiştît. Yani jinên me kuştin rê de xurtê me şercî kirin, şalandin çeta em şalandin. Tedî rêya hesekê mila malbetê me hinek belkî derek me em bilkî êvarê giştî. Dû me re malbetê me dirê re mer gundek heye berî heseke jêr bidin sebah el xêr. Milletê me li wir pir îşkence dî. Pir milletê me li wir şercî kirin. Xurtê me Çi dikirin mesela çi dikirin wan komên çeta çi digot Dwaz dikirin ahbe xenzîr ewal xenzîr ya lanzûr ve ya xenazîr. Berê gişya telefona wan xelat wan tiştî wan jî disin. Tiştî jî nacî wilo çenta vala dikin û pehnêlê dixistin. Banî ser rê yanî ser wê rê. Ser rê werdikirin yani. Belkî du malbat cemel vir hene. Belkî malbat tema şefhîl vir heye pir lêdan ningê wî jî qotin. Yani gazî ye. Dîsa jî lêdan ema zarokî wî xwe çekirin ser şercî nekirin. Me hema xortekî me kêleka wî de şercî kirin. Yani wisa dikir kê ser jê dikir tiştê tewrî xerab milletê me kirin. Û tiştek tune bû em Reqayê bûn. Yani em milletê Reqayê de em loşîn bi wan re me em medresa de bûn, alîkar bûn bi hev re. Yani ji nişka de milletê Reqa jî teva Daeş bi me rabûn. Weke Daeş el me rabûn. Di nav hevalê me de jî belkî ji wan re rabûn. Gul nav qesedê de ew jî rabûn. Yani tim hevalê te bite re di şer de te vegiriya û sîlah kirin bûre te. Yani xaynetekî mezin nekirin. rêk çawa bû te got we çi zehmetê li ser rêkê dît wan çeteyan çi kirin çi pêk Bi çetan te dişelandin. Şelandin û kuştin û şercî kirin û xeber û ev tişt. xeber û heqaret û dizî û tala Tiştê herî nerincî dikirin. Maş tiş şercî kirin wê ditir heye ma. Ji xebera we xenezîr ya em tewrî eslî îstana tim parastî em ne. Em tim îsanetê werdibêjin. Xeber digotin û ço yani xeberê em naxwazin bîne ser zimanê xwe qas xeberê gelekî nexweş merdik milletê me re digotin. Heqdekî ecêb heye belkî ji Daeş xerabtir kirin lo. Daeş mama te digirî te şercî dike. Bes van jî xerabtir kir. Cemaetê Emşatin û nizam Hemzatin û nizam çin û her hinek fezîlakin. Tedî di rêya ew rê sebahkirî xêr re gîştine milletê me. rêgirtin yani li pêşiya millet rêgirtin û ên talan û dizî kirin Belkî we dimiyan nekirtin ser rê çiqasin. Xradê milletê me gîşkimane. Telîfon jî standin. Dizîn. Çentê wan cilê wan yani cil neyştin. Pir îsanê me jinê me ya beber pêce me û ber ev kiras ve bihîştin.
يعني تشتي قالك إنه باش كرم ملاتي بكر همو تش دزین سره که تو تشتکی و نیشتن دما و جراقای درک هد بخودها زيادتري هان كمش تشتي بري خراب كرن ملاتي ما روشا ونها چاوای الودره روشا و یا جانی چه پیدوین و هنه هون هنه که بحث وانیا کانج بکن یک به یک بینن سر زمان هون راستی چه زحمتی انتین مامو والله ما في زحمتي ما حيانها بلكي وديت بن برفي وزقومي وصرميدا هاثن ملتي قامشتو أهلية مدني تخسير نكرج مرة مالا وانا يعني حضر وجا هناك مالبات كتير خير خازن تشتي كان دينج مرة بلكي سيترك آف ديني ملتره لهما بانزر وجي منا مكاربل فرنديتيه تنه يرون هم تشوج ملديا ما خاست مكابل آني ما تمديد كر أم بقولوا على كار نامي تشيد كن بلكي يروم كاربي بس بوش شحنة تليفونه ملت ما تدش نامالا أي بروجك دو سي چهار بو بانزر وش أي يعني ملت يعني أهلين نكانش ما تعمل كي هجر ملتي ما مجلس ما هناكي خوكن الرازاي نفسه صراحة از مجلس لك حشك رخنا مجلس ما جور حياجير يا هو مجلس ما تسمع خارجي مجلس ما لازم ثقة ملت به هذه ثقة ملت من مجلس نما تجارة كي تديها شيء شهر تسوز ملت تناتي ما ملت هذه ملت تشبكي ما اف تشتك شهر سر يعني اف تشتك سر ام بزوري بقوتنا ام دشن صد جانا ام دشن مجلس حيا ورج يعني شما ام دشن مجلس سافر دبيا مثلا قلنا ديما ام ناخذ خرابه به كذا واش شيء ما خورتي ما جواني ما بلا العدين ناجي بس يعني هيدي حد مجردين ما قلت مجلس ما هيدي سركاري غنا سكنا من ملاتكم بكفر بكفن لا لازم اجمعها مجلس قد دروس تنما لا لازم اجمعها نقرك يهو عم تشبكن يعني بس يعني هيدي كيل تجيبوا ها دا خازن واتشنا هي فيها داخلية هي فيها ما يتوري مازن خونا شهيدي ما فازوركي ما العردين مني بس ام فقر ولاتي خاص هربلن افي فيها ما يتوري مازن هذا ام سربلند عفرينه توی چه ببیجی يعني فقرك تشاوا هون ثاني دخل حمي جبو عفريني جبو قال لي ما عفريني جبو قال لي كرده حمي قال لي سربلند ام خازن يان مرن يجي ام فقر سربلند خازن اقام في زليل فقر ام ناش تعرفيني بلا ام لفر بمرن اري اما قربان الشرفاني خوبن الكيلك وام بسكن حيا خونا ضاويه حيا متى اسك شخص دبيجم وملاتي حر إيشان ولاد باريس أدي تشاف يرامسين إيشان نولاد باريس ونكرد نلازم أجمع نقرك سوزا ما إن شاء الله حياة ضوية وبرهاني ما هنا جو عم راسي بعمل ذا بيجن ها فعليا ما هنا قوت فل وقوت نم دبيجن عم نوقع مجلس يدكن نعم دبي مجلس شيء إيشان خراب تده شيء دركبي هذي بس أخونا شايدم تحمل لك لامي هرن ون حسب بك ما حسب جيب خازن عمي بخا حسب جيب خازن والله هم ملات حريه كفر جراقن هرن سري وام بشكين يعني بس بو عالم هيدي مكانية رخنا بكونوا سا وان كماسيان شهر سر بكن جبو عم قشكي عم حميش شهر بكن جبو فا شهيد ما فا إنسان ما يقطع لوان خونا خاص جرجان جاني خف هذا كرم بيش عالمي قلت أنا هنا سربلن كرم هم جبو فانا عم شهر مكان ياهو عم هنا كي راسي داخل ميداني أس هي من حمو إنسان ما يولد باريس راهي قلنا نكسي درابوتشين والسر أخو خب ساكن والسر زماني أخو كرد حمي كرد الدنيا دي كرد قال لك هي شرف ناموس بير هاي قال لك خدي خذ كبيدي بس هر چهار پارچه کردستان توسط خازی کو خودی لاخا خادر کرد واس منوفا جي اس دي مع كل حال هديت اشتانا جي اس دي ما لي از خازم كرد ما حمي اس دي يهودي وفلا وشد ببلابي شد ين ببلابي خدي الكرديات يا خدر روشا وان شاويا العفريني روشا كردني شاقي خراب ما اس دي قراوشا كردا خراب اس دي حزار جاري خراب وجيسان عالم زاني ودي اس دي شديت جبر جاني ما تجي درجيه فرمانه حيانا ودي سام يمي برخابدن وام كوكا خبر نادن ام كوكا كردانه وام بيجين كردن وام بيجين حمي كرجي بيكبي شد ببلاب هدي دين مره نفرقناك باوريا ما كردتي ما هي زمانه ما هي ديروكا ما هي افجمر لازمه ان شاء الله وحل إيشانجي ولاد باريس خون بيره هنك جيش بيشك دمير بير مابي خدي الاخا خال شرواني خا لريفا برد خير راستي درست ها اي ديش مرنا لازم اي درست سپاس باب شیر و زور سپاس أفل كيوي قرب كردو أفل كي جندا قرب كردو أما ده قرب فارسان ده دولا بتشيله كده
جارت یدن امی سرپیهاتین کوچبری ناسبکین تماشاوانین هیجا که لسر ریکا کوچبری خلک مراستی زحمتین چه شویتین و چه داخازین وان هنه می وان داخازین وان جی و زحمتین وان یه جیانی جی یک به یک جواره وگویزن ها کسی که دنجی لگلمه و او جی بخواد جاره هری داویه جی طبقای هاتن و افسر چند جار بونه که دکبن سر ریکه که دور و دریج یا کوچبری دم باش دم باش اول سپاس اول ذات دست که وقت بین يعني كشبري ما جعفريني اموتن شابه اموتن طبقه اموتن وداره ابي سيرشور جورنام كشبر دبن يعني گشتي تمت زفستونه دو يعني تمت رازلقيه ودبورنه دارو دو بلکه اموتن طبقه چقو زورو کدر ساره که اوتن يعني سرمه دارو مرن مرن زاروک سر ریکش بر سرمایه اره پر زاروک بر سرمه مرن تدیو يعني ميس سيام دار كاتن جي سرمو دار او دار كاتن مش شابه هم دار كاتن ميت او ديو دارنو بي يعني ده عزيز زفستونه دو بي ويتن جامج طبقه يوتن فداره راقه يعني ما نزي او صباح الخير كر مفرقه داره درزوره اولو داره خلايا الملا روبي ودار بي هم بنو فاف كاتن يعني چه بساره ملات کرن و نکرن یک جا و چه دید لسر ریکا کوچبری والله مدی يعني چانته جنو کنجه جلو جنو نورتق مارو يعني بنوف نو که تاگو کنجه جنو تشامو يعني کشتی داخستن با پانوب دارو سر کاتن بلکه داشو بنی ری که داخسته بین او مبچعفه خودی کی بود اوین وسط کرن او خلايا بين او قندق او دارو سر عفوا كذا سر عفوا يشتي تجخين وخرور دار بين يعني ويعني طولنا ودار يعني قشتك ابي زحمته برابي ام بي دا بيش نوتنا فدار في مدرسه يعني قصير من في قدنا مجلس حشك رخنا دكن مجلس ما يعفرينه جيجي قندر كوري خدار ناتين وخدي له خينا شيدي خدار ناتين ولا ملا حركه صار مولي خو هنا بس انا جبو جردوي فونه ولا سري مي هوتا معشق بنتيكن بريكي خو ولا خمه ملات ناخوري كوني مجلسه ما وكوني على اساس دبا ملات تمثيل لكن كوني فتشتو حتى نكم ها چاوا یل بداری پی دی وی و هر زیده بتشهنه ولا فل بي في دي ما حتى نو زياده يعني بركاس معانا اللي فداره بجله بدن خوتنا يعني نا تشتك يعني خده وبخماش خلق ما يقومش للروزي به تناو خيرو دكنه حتى نكم مجلس كناوتي ناقو تروش ملات ببرسام على كوتش غراكي ملات افغوز تنا قالوا حتى هاي انتو الكاري تو تشتك شورا نانينا حتى نكون ناوتنا ما تمجلس دار ناديه يعني تقوم ملبط حاجته بغرض مطبخي هاي وبيرول كشا يعني فرق واجي بيدومان قالك زحمته جبرهم كاتن سر ريكا ان ريكا كزحمته البيت داري روشة قالك زحمته الروش زحمته يعني لفدار مثلا مجلس دار كاس ناوتي نادي بالملات ونادي بدار ورود كهرباء بيدا بجنا في كهرباء بلا نو بينا مرن على حليفه ملات في راشيدو مروجك كهرباء وانا كهرباء نينه بيدا بجنا كهرباء ثنايا اوف شركات تي مثلا روجك تي وروجك قدبه عمل بانده وفي بس كان حطوا كي ضربوا تلافينه حتى قوف كجمار واره لازم مثلا جو في حرو كارو كنو مثلا واره جبر قلت شل بنجاو الى دفرضي مثلا شل بنجاو الى قصير قلر لا يند في دار دا هنن يند في مدرسة دا في دبستان دا تشل عائلة هنن والله انا بس امو يعني شبوه في نو قلر ود صار نجوف داره مثلا قالك يعني هشمار قالك مثلا اره او یک عربه اف خلق ما يقومش له قصير روكا دنا السنه مرات هم هر جامونو يعني يسون دجر سجر دار جامون اما ما عاجز ببن ما شمال في كوري رونبون وشمال ملات خنا برسن دا خازن واتشنا چه خواسته كين وهنن ولا خواسته که ما جبو وگر افرینه هنه که انسان وقت بن سر بلندی آره وقرك چاوا هم دو خازن وك خلق عفريني ولا وگر که دخوزن هنه که ریک بشما سربست بکن ببن هارن ان كاتن عفرینه تشل عفرینه تنابه وصاركش هنه که سربست بن يعني ملات ناقم هارن صارك هارن عفرینه ولا عفرینه دسو ما هنا بکن و بتشتي دارو اما تشتي نخوزن
ام دخوزن یعنی برای که سربست آرن برومت يعني هون دخوازن آره. جارك هدن بگرن سر آخا خواه يعني سر آخا ما کی نخوزه وگره سر آخو خو چه قوبه آخه خالکه نو به مرا و کولکت ما دارو واد گودن دگو ملو پینک که مریش کو به ملو مرا به قانت زونه ایته برو بی 4-5 جور نام دنازحن ام تمی هوش گمره خالکه پاک دکن ام شین مکتب و دشون و دارن خونیت خرابه و در مواک خونی مرا دبه راسته نابه راسته بيكو ما نوكي جدا يعني جالك زحمتين وهل والله زحمتي هاي ام بنتنا هاي ما بر مولبت واجي تشتي واجي الواداري روشان تشاوي العفريني والله راش عفرينه يعني تشي وا زيادات هنا يا امل برده زيتونية وهبوا لعفريني يعني والله زيتونه ما هابي يعني تش بسره زيتونه دارو ناكرن جبرگو گنده ما تشي وانا وسا زيادات هنا اما رادكينها والله راده نو بره ماونو لو داره نه برده تلره دراکتور مال ساره که هشت ل بره امبراق گینن تلره دراکتور بمارا خارو بي حميت تشتي مولو بي اجبرگو مگام پیشونه بن غيري معاملو پیشونه به ماشوک بن موضوع چا کرنو به تشتي ما اورک بارده شوتن غراد خوش آره مشاودان جبوگو غيري ما پیشونه به شتنا بن يعني جبوكو واتشتي وان اوي وينجي جبو شتنا بن وبخال سريكي شوت آره و هم گشتن او صباح الخير او دراکتور ما لو داره به مرمی او داره او دراکتور لور خارو بی دراکتور لو داره ماشین خویش دامتن او دراکتور و سارنج او به حقه ورو نه 18000 دلار ما کی تمنه فتشتی بده يعني کی تمنه فتشتی بده کیو تی داره گوتی چه ضرور با بی نبیا نهاتن حتى انا كسنا اینا خواسته که من دخوزن هنک یعنی هنک وارن سر فتشتی بسکنن کل چه ضرور با بیا چه نبیا چه با سره واوتی نواتی باش قال لك سباس صغيرة بله تماشاوانین هیجان ها کسک دنجی لگل میا او جی افسر چند جاربونه دکوین سر ریکا کوچبریه که زحمت و بگومان راستی گلک سرپیهاتین به ایشتین اما وان سرپیهاتین وان یل سر ریکا کوچبریه یا زحمت ناس بتن دم باش سپاس بو و درفته هنجی جار هری داویه جتاب قای هاتنه آره بله هم جتاب قای هاتن هم نزحین هاتن حسکه و همش حسکه در بازی قامش لوبین افسر چند جاربونه یعنی که هنوسا دکوین سر ریکه که کوچبریه یا زحمت و چه زحمتی نوه هنه چه سرپیهاتی یعنی گل خواتینه ریکا کوچبریه بخو اول یعنی دمم جعفرین در کتنه تدی او چلج بستانه بی یعنی دبن باران و برفه دا ام در کتن برازیلقیک ام گیشتن شهبایه دمگ همشه شهبای در خستنه ام هاتن طبقه دیس او باران بی او رازیلقه بید بن سرمه دا دبن کربای دا مزاروکه خوانی گاندن طبقه و دمگ همشه طبقه در کتن ام هاتن و داره یعنی دیس او باران بی او رازیلقه بی به چه سفیله زحمتی یا ذات در کتنا طبقه او هری چاتن او هری گران لسر ما بی چما طایبت یا هری چتن و یا هری زور بو گرام بول سر و در کتناش طبقه لأني هافل يعني قصري ببرين دمج عم هوتنا ما راقة قد كر يعني أو دبن جندي صباح الخير ما بيشتي جن قد كر يعني كامل ملات واجرتن ملات أو مدني بين أو هنكي يعني جشتي عائلة بين زوروك بين دايك بين أريله أري أول عم ديتشي عم دورت كامينة دومان يعني بالكم قارشين ولا عربة دكاتن کی بون که جواره او کمین ودان او کوجواره او کمین دانی بون و او ناس کرن نا از ناس كان بس يعني كامل الملات جري دونه چاتا بين يعني خري چاتا كي كامل الملات جري بده على اساس هم كاتن ريا حسكه قوتن تشنامو يعني گشتي اي رخصتننا لام در بعد هم وقت که در باز بشین دا
كامل لما قريدون لقنده صباح الخير مع قد كل مفراقي يعني بخو مفراقي ابو خشب جدير زوري دهاتن خالق ناف قند واشارتن دمه ملات گیش سر حاجز يعني اوفتن ملات نگوتن زاروک نگوتن پیرک نگوتن مازن يعني بلکه امجور مخو حتی نی مخو خلاص کرد يعني امجور در باز بین دو دیمار بلکه به صدان کسات لکشتن و داره حیا نکا شهادت چه بود سره که یعنی برینداری دزی تالانی برینداری جد برای من لو داره بریندار بین آره دو برای من لو داره ما رو بریندار بین يعني بلكن برای من یه معزن عمره خو 21 سالیه سه نقلش عربی دینان سلاح کردن سریع که بکشتانه في شكل رشاندن هر روشوان شوای نه الحمد لله باشه يعني نقله هر دویج ماکینه عربی دینانه يعني من سریع خود ماکینه رو درخواست دبه چما تدنره میگن او برای من و زلام منه اگه کت هویه خو مدام هویه خوده یا هویه من ساکر يعني هندر جدانه مده پره مهبین حتی پرج مدزین تلفینا مدزین آره پره من نیسکه $3000 يعني هفجینی من مبچر از قیگاند هفته يعني پرج مدزین جیازه مدزین یه برای من حد که بریندار پره وان دزین او تلفینا وان دزین يعني تسش ملات را نایشتن بلکه عائله ما را هبین تشتون حتی غراد وان گی تالان کرن همون تشته و دزین $3000 انت دزینه تلفونات وکیدن چیه یه برای من دو دزین يعني بوه من دیرکتوری وی هیا او سهریجی اوه و تریلال دو گنده تشته خو غراده خو کریه دمیگه در کاتن پیش ملت فیشک اوفتن ان تکری ول عرده بین مدیرکتور لشی خوش تف غراد و تف گتشتی به مرا دبن هارن یا خنازیر یا القندیلین یا کلیب يعني تشور ناشتن گیب مرا کرن يعني حقارات الواد كده حمود تشتي وجه واد الزين حقارات لملات كرن لاخر درجه يعني دمج هبنا دبن يعني واك يعني ناكو دبن هيئه يعني على اساس هبنا يعني قرمش ملات نوبن قرمش مدنيو نوبن تشتي كاسي نودزن لاما عكسي ول ما فتلي يعني قلت اجتماع بردس ام جتالان خرابتر كرن يعني او قصير سمك يعني ترسم ادوار داخوريه يعني زوريه من جيچك 4 سالي تحميزي مده جتر سر دلوي سكني چند زاروك 2 زاروك مهانه ودديجي خوشكي مرابين وباوه میبیم در ماکینه دابین يعني دمه ما و مفرق مخاجه قد کرشینده يعني زوريه من 4 سالي تحميزي مده دلوي سكني واكي 5 دقيقه بخونه حسي يعني او ترساق ماديه جيا عفرينه و جيا شهب خرابتر بي يعني ما اینو نکر ما باور نکرم بفرگینن يعني قصير ببرين ريكل ما قرتن يعني قصير سمك اللي بيشما دهكس مدني شبابنا يعني دو خستن كلاكي ريكه او بقن داخل سر شعبه دخينان اره ما بشعبه خودتن تعذيبه بوان كرنا يعني او شعبه دارن يا حرام سر شعبه دو ناتن وسكنش داس خوينه اته ددي بعد ما هونه هنك خالص كان ادي مرتين سر مليون ساده كان بس شنو ابي هاي او شنو عسكر لخوده كان جابه بس شنو هاي كاتش بقى خورت به سلاح ده كان سريوان خستن حمو كسن يعني ها؟ كلوان ده خستن كيبون يعني كلوان ده خستن يكو تعذيب ده خارن كرد بون کرد بین حمو ملت ما عفرینه بی ام گشتی گوچبر بین زاته يعني ملت گشتی به هفدار رو در کرد يعني گشتی ملت عفرینه يعني حتی کنگی وزل ما وزورو که سر ملت عفرینه هبه يعني اف بینه هسال ده هسال هم وزل زوره دکشینه يعني قصير ببرين يعني والله العظيم يعني أرتم من ملاتي عفرين كده هار أم كده هار بسارق وكده راكن أرتم أمجل خو حيرينا يعني قصير سمكة أب ملاتو أم سال بساله أم جوج برد من سال بساله أم جوج برد من موقعي ما كانجي جيما كتشبه بواك عالم أم كي بعيشن يعني أوقات خوين رجي مع خوين رجان مع كادوية مع جافادوية ولا اليوم جي تشتكتنا ام دگران دفتلن ام داره چاوای روشوان ها چاوای البه داره پی دی وی و هر زیده بتشهه روشو مال داره نکو جر که ام هاتن لو داره ام هاتن قامش لزته ام کاتن دبستانه ام 5 اولاد او دو که دانه یعنی ام 5 مال بعد دو غرفه دانه جی ما تنه يعني قصير ببرين خورن وك ماريو ناته تشت ناته يعني على اساس ام هاتن في داره ما يعني بشكل ميلاد بنرن او بلکه بسیارونه موضوع ما خلاص بیه موضوع دبه پیوستی دبه موضوع تنایه موضوع دواره دبستان گشتی واره واجه یا دو چی مجلس میگه حوال ما قصیره ببرین از مازم از خو اداره بکم ده تایف زاروکنا یعنی ما اف بی بیسترو نمهاتن دبستان کربی متنه کربی منینه دبه عمدن دکن یه چه بکن یا اینکه کنگی چه بکن نه کربه هایه
نه اوف رو که های دروت نه درو های سیروت نه شیر زاروکم هون شوادکن شیر زاروکا یک الخير خل ما بک شیر زاروکا حافظاتی نه یک خير خو نه که تنه وكدن زحمت هون زحمتی پیدا کن زحمتی هم دکشین آخر درجه یعنی قصر بو بری یعنی نکام مش شعب دار کاتن او غراد ما او پرند ما قل ساره کش ما دزین تشتكي معنا ما يعني قصي سمك ناكل في درام سيرفيس من جيران يشتنا جيرانو خير خوندي اوتي دويما يعني حتى ناكل ما هي تش ناديه نعم كي داخازن واتشنا هون تشب بيجن بخدا داخوز ما او ياك امين واكيد بين يعني واك ملا تعرف إن حتى ناكل او قص خوين ما رجوندي او قص كاد ما دويه ام دبن مل خوين شهيدت مال اورينارن يعني فرز اللي قام بيدك شينان يعني جبوي خاطر قوينا وشهيدنا جبوي دمج ام فتلين ام سر آخه خو ام بالشرف وبرومته خو وگرن او قوينا معنی او بکاسد ایریشی مکرن معنی زنم دمج ام فتلين حتى نه ما بر خدا لجبوشر ام نفتلینه يعني ام برزگار کردن خو ام بخوینه شهیدت خو ام به حقه خو بفتلن ام واک ملت کی حقیقه ها به امکان من دانکن باشه گلکی سپاس کم زور سپاس هر بیشن ساق به ساعت و خوش امه وگرن ان شاء الله ولا بخدا گلکی خورد امه سر بلندی بچناف آره نکو بی 8 سال نه سال ام گوجبن ذات هیویا ما هری مازن ام دبن ام وگرن و کنگی به ام وگرن او ان شاء الله باذن خدا ام بر بدن ذات هوال ما بر خو ندبا حتی نه ام لفر ندس کنه آره حتی نه ام لفر ندبن ام بر خو بدن و ان شاء الله ام بحقیق خو وگرن و بسای خوینه شهیدت خو و بکده اوقات شهید گچو خورته دمه ام وگرن ولات خو ان شاء الله آره والله ان شاء الله آره والله آره والله ان شاء الله آره والله ان شاء الله آره ده ان شاء الله والله بخدا شال وگره من نزدیک به و به ملتش که وحسه به زاروکناش که وحسن یعنی نه زاروک 4 ساله د قسوت حرب داد تایرک دگره دبه که دیسال ماخینن یعنی زاروکت مبین نبین چاوه خود حربا دو فکرن نه ساق به لا ده ما يعني وحاجة عزيزة هيك كاملة يعني بله تماشاوانان هجا دما کوان بویران دست به کریه کردن میل هر چهار پارچه کردستانی و چیجین کو لدیاسپورای دیجین دست به کامپانیین پیشکش کردن آلیکارین مروی بو خلق میل کوچبر کردن هاجی لوی جهیج بو خلق میل کوچبر خارن دیتا چکرن تماشاوانان هجا امل سر و کامپانی راوستن که پشتوانی دده کامپانیایا چکرنا خارنین گرمین بو خلق می کوچبر ام زیدتر لسر اوی کامپانی راوستن لگل ما کسایت که رزدار هیا زور سپاس ما مسهلین دست و صاحبه و کاری که باش دکن سپاس جوار جي ساعتها خوش اهلا وسهلا بله هون هنکی هنک زانیاریان سر و پروژه خواب بدن هون ها چه بکن هون هنکی وسا سر پروژه خواب آخر راست براسي ابو حفتيه اساسيه اجو الفيدري كسي مني جعفريني كسي مني طبقه اجدير حافري الشيخ مقصود جا اشرفيه اجدودورا حسكي كسي مني دسبيكا شري سريكانيه جيانا قل حسكي تكرن لانها اوجي القام شلونه وقتی مدی کوچپری گله کی زوره بو حفتیا سسیا قوم بدنا واکا سادنه لما ناس كر دبيت تشتكي به ولو جحبكي ولو تنظيم كري بجبو وياكي
از تیمکم ج اصلی سی تیمی بمرایه ام تبدا امکانم بیشن ام گروپا تنسیقینه دبری چندروکی ده کرد من این کازاخستانه گو زکیشن گو دلسوزن دخواستن تشتکی بکن جبو کسی منی کوچ برو براستی مبلغک باش هبو یعنی گو که ام پیچ بکن مقام تخوازن تشتکی گو نه تنه بروجك ام بدن وام بمشن جبوبه كي ام قالك ما نقاش كرو ما كسن دبستان ديتو ام ناس كن روش شوايه حوجت يا كساج بو خارنا قرم قالك هبو لي او بيستو يكرو جماني دربازون هرور ما خارج مطعمه تاني مالمالي تشي ذكر ما سندويش ذكرين لي ندبو فربهايه ونا يعني كسي حوجت ياخذ جي ندبر ببركته ونباق جب استاق ام دخازن جبوبه كي ام فكرين ما قوم دبستانه كي عيار بكن امي غرادا بينن او غاز او بروشن او تشتيقو طبخه او بمين جبي دبستاني وامي عيار بكن حياه حفتيكي تشقي خوارن تشقا برا لازم جبوقهم حفتيكي بريبخن يعني نهاجي جبرقو براستي او اليكاري زيدتن هي لي مثلا حر سيد دبستان شار دبستان نزيكي هبن امي بكن وقت مطبخه كمركزي وامي بي مطبخي تشي بكن جدوان دبستاني دورا وارجي انت كارم بيجن لقام شلو سيد دبستان شار دبستان نزيكي هب هني يعني ام خونا ميق ام بقين هر دبستاني وهر جامي وهر مركز جو بابوي نها حياني كوني عزا بابوني جو بنابرد بنويد جيانا خدكن اللي افخون جبوغو بريف هره ام بهيفي دارن جو دريا ميديا رب قدريا كسن دلسوز رب جو بشكرتريا في كامبانيا ما بكن لي او بنافي خنانو خوي اف ارمان جامجي اف نانو خوي دناف كسي قلناها جيانا خلقام شلو دكي او الحسكي دكي بفان بنابرار ام برابنا نخوي دورتا خواد تشيكن باش تديري بكر مثلا امي جمع هي رابطه اما دونيشن بلا كريه خلكي اوروبا كارن تبرع بكن برادين او قبرشقا تشوتك بيجي نخمه لي تشقا بكين كسا قالك على مجمر الدبيجن مثلا ام دخازن بشين برا بس هندك نهي جاي ام تحويل بكن جبوبه كما او رابط بلاكريه او الياوي جي هي يعني سهله قالك ومحميه كسي جو بخازه برا بشين تكاري دريا في رابطير برا تاخ حساب دو والبدري او حساب الباميه وكي ديجي اي حسي امي بيجن كسي قامشلو اي كارب غرادا بينا اي كارب شخو ام كس متطوع نها ما تاخا قامشلو وقت تنسيقيا قامشلو تفدكم ما تاخا قامشلو كرنا حفتخ حر تاخك جي دارين المسألة يعني وقت جهج ببيجيجبو مثلا اگر كس بخاز ببيني آليكاريان يعني وان ناف نشانا ناس ازين هاشتر بيجم نها ام وقت جفين وقت مركز اشتي قامشلو لجرد بيجن سياحي او نيزيكا بيجن تفكس نازدكه المركز اشتي ام كارن براستي لا ممكن شخو بريغو تيجي حمب وصل باثبات بنافه تشغرات كارم بين بيكرين ام دكرن ام تشقا كاس كارم انها خدي محلات هند بيجن ام غرادات تاني بدن هنك جن هند بي ام مثلا دليشن ام تاني بين تشيكن يعني ايه وقت خدده ايه بري خدده ايه غراداتينا سرچ عبا يعني بشرنجيبه بكريه كسي اوروبا به كسي جدر به جيان دك خلك مني كردستان بن حتى جي ام دشينن مثلا دريا خير خوازيا برزاني جو كاربه مثلا حرد بستانك غرادة وي دين بي اف جي كليت كريه قرتيه كسكنايه بي غراده دين جو حاضريا خوارنا قرم حياه هيبه كيجي بك ام قلكي كيف خوش دبن دقنا اف بريج مربين ام كاربن غراده تشيكرنين لغير دبستان جي تشيكن او حتى جي كسي مني قلناها جيانا خد ناف مالباتي ايجو كري هنا كاتن بامربي خو از ناس دكم زيدي تري ده مالباتن هاد مالك جيانا خدكن او روشا زحمته وقتي ام كسد مركز هذا يعني اموري وان تايبت بكن امي ويشاغي تركيز بكن سركسي مني ايجو دناف وقت بيجن مجتمعي مدنها جيانا خضر باستكن ونها قوش شد كنا وسا اي والله نها ايرو دسبيكه براسي ما قوامي دسبيكه ايروك بعد دسبيكه بمره هيوي حوالي مشتر بشرحينا او جي ساعتها يخش المانيا داكتي شيفه بسبوره اري از خازم او جاج يعني بشرحينا وي بلانا خدامه
دو جو يعني حالات صحيح انسان دروجه حفتيه دگوشت بخو وكيد خضره روج كب مثلا روجي الياف هبن روجي مثلا بقوليات هبن افي نافي خورنانه او بيترج مزان بجور بيجي غوري اوج مرد بيجي ام جيرتينن نعم جو ايرو روجا اول ما اف حازكن زيكا سيوبنش فروجايه وبرغل بيريه بخورنا ماني كرديه ام دخوازنها امجي كسي ام الفرجي امي با مال باتار خورنا خو بخون امي ولو ونس كي بهبر تشيكن اشخل به دبستاني تشلو يك مال باتن ودحو شاوي دجي هي نه مال بات يعني امي ايرو حسابي بنجي مال باتي كريم هون ایروش بو پنجه مالباتان خارنه که جوان گوشته کی وسا خوش و بچه جون آماده دکن دست و ساغله دا خازن و چنه هری داویش بو خلکه ما داخوازا ما جو كسي بمر آلي كاربه قد ام قش بن بدقي فان مالباتا بلنغازي پر ايش پر يعني كسن بريندار نافان كسي مني نها بنابر بونه بريندار واهن نخوشي واهن زاروكم بچوك بحوجة رعايتنا مسائل قرمي مثلا كماسي قلك هي براسيها اجمار پر يعني طاقتها اداره ذاتي جي بلكي ناو كاربه قشي بري بخه ام قلكي كيف خوش دبن وقتي ام دبينن كسي نروج افانه وبوي ايش عمد حسن ام دخوازن چه كسي كارب بوي حملر اري كارب وي قلكي باش بقى ام بي خوني الحمل دبستانا ام نهال ما بجي اني الفي دبستاني ام دخوازن الدري دجي بجي بخن والله راسته نها كسي دبستاني جي ما خوش جوار واستكري انه كام تشاوا بكن يعني ايرو ام لفرن برام حفتيك دجي بمينن لي ام هر حفتيك دجي دبستانك دي ويكدي يعني امجي خدي مال باطن كاري ما هي شيء ما هي او جي بمر متعاون دبيجي بس غراض هبن امي دخو تنظيم بكن تدي او جي كومين ضمن دبستاني دهيه او دناف هفد ودجنا او سيجنا و دروجي يعني حر روجي ودجن بين خارنه تشيكن ليه بس حوجتيا وغرادي خارنينه يعني کوش بوانا پی دی وی ان خارنه وارن پیدا کردن کسین خیر خاص پیوست دوی دمه طایبت اوجی ارکو بر بسیارین خو پیک بینن و چش دست وانته جبو خلک می کوچ بر پیشکش والله قالك يا عين راسته مثلا تاشتي وشيف او صوبا هي شايل سرچه دكن او تاشتي واني حاضري هي لي بس مثلا خورنا قرم قالك زحمته جبرقونا قنيني واني غازي بوارن غازي نغراد بخوهن او تشمشتي مطبخي او حميتن مثلا اف غرفه وك اف نها انا تدبينه اف غرفه الدبستانه حما هي وقت جبو زاروك دخندن نزان مقي هي فاف كليت كريه وباقجه يعني زاروك نكارن زيكي جي خطر ببن غازي ببن وحمي مواد موجود بن مثلا بني في سين انها حياني بما هي افجمر لازمه تاني كسيكي جو قريب علي كاربه جو ام كاربن في بروجي داوي بكن يعني براسي ام قالكي از يعني كيف خوش بهم جوهر السري يعني ان شاء الله چه کسین ها کل مجی چه کسین ها روشيد شوبينن او جي زكيشن قالكي خوش وقتي از دبينم كازاخستاني يعني نها فالن متقولن ما كازاخستاني الحدود الصينيه مقبري والله جو مع ون يا هشتن حياني كسل لورج يعني اخذ ما جو او تواصل دكن بمرفانتي بهفالتي او جي تاني طيبتنا منظماتنا خلک خو حس سپاسیاوات دکن نتنه کردمانی کازاخستان کردمانی الحمه يعني ام دبينن هر يك جي رولا وام بشكلكيه افجي جمهات ام تشتاق ام كاربن وساعتها وجهي خوش نهايرو ون فيدري حاضر ونيرو دنگي بان مالباتا قشانه ونجي بمر علي كارن افجي رولك ساعتها وتبدا لك سپاس ما مسهل سپاس زانه قبل ساعات جوفي ومريحه امريكا شو ساعات بله تماشاوان هجان هاجی شفک لگلمه او جی خارنه که جوان جبو خلک به کوچبر آماده دکه درست که گلکی سپاس بو و درفته دست و صابن که هون چه دکن هون جمره هنه که بحثا
کار خواه بکن بحث خبات و پروژه خواهش بو خلکی ما کوچبر تمام بری چندروکی کس کازاخستان بون آریکاریک مراره کرن گو عم تخوازن خوانه بدنا اي سيفيل اي كوشبر خوش ايش عفرينه وشطبقه ايش بر في شري تالي وي بري كوشبر بون وهاتنا ايرو روج افا جبر ويجي ماغو ام نما تخوازن مخوارن كريبانا جو ريستوران دا تشي ولو ماغو مي بخو تشيكن خوانه كباقش ام السري خوانه كبجوين خوانه جو قرنبي يعني اريكاري يعني اخوانها قالكي باشج انساني كوشبر زاني بقولوا ام كارك رابون منابي كرا حمله نانو خوي بوي نانو خوي اوجي معناه كوي هيا شما طيبت نانو خويته شو هاتي نانو خوي او نانو خوي معناه هي انه انسان قلت بيرا نانو خوي بفلا سر جهك يرون والبخل افقركت خيانتا في كسينكي ايرو حكومتا مؤقت ريال شامي جولاني واي عشائره مع اتفاقي قوات سوريا الديمقراطيه كرن الدير حافر وخيانة ما كرن وحموش بشتامة درب المدان حمو كشتن عم حمو كوشبر كرن اتفاقي هب واتفاقي جي خيانة المكرن وبروي خيانة مجي ام جوارا وكا ام سيجنالا كيد بيشن دشينن انه اريكاريا ام دكن ناوي حملا نانو خويا بكي بهفلا واتشتا شوطي او تشتي جو انا بونا تشتا وبري چندروكي مره هوال بون مره دوست بون ومره اريكاريت كرن اف تشكي قالكي عيبه تشكي قالكي نخشه جو اوروبا ولا قوات التحالف جو بشتافات شتا ساكنين او نسكن عندنا خيانه المكرم راس كامبانيا كي قالكي باشا دس وسابن چند روجان و اف هبه اف كامبانيا و اف كامباني وي بردوام بي حتى امكارن يعني حتى امكارن امي بردوام كن ايرو ما دس بيكر ما جو بلانا كما هي امي بيكنا دي الفا مدرسه نيزيكي ما امي بلاجي بكن وكا جون بينن يعني انها امكار تلين وفرح تربي وشي الينا دي الفيرس هناك زحمتها بقنور بجامي يكا وكافي امي اليكي دي جدينن شيء بكن واسك المانيا ازهاتما افكاري منها كاري خوارني شيف افكاري من المانيا استيدا مايسترم شغلي يعني ازقلكي زيدي بازا صار استيدا كارتكم متخوز في چند روز بونه تو هاتیش آلمانیا دما اف روش دست بکر تو هاتی وقتي اداره ذاتي جنابي جنرال مظلوم عبدي اداره مسد قوتن نفير عام سفر بلك ام العردي ام هاتن ام جفي اخينا ام جروج افانا ام اريكارن ملتي خورا بولاتي خورا باداره خورا ايغو اوجي اريكاري قالك مركرن قوم فيت شرابن في ام فيت شيجبيجن ساعتواجي قالك يخش ما تفارزن بريه بو يعني تجي تبلا سفر بريه بو باشا تو چاوا دبني سفر بريه روشا خلكي چاوا دبني دما تو هاتي خدي دما د سبيكي ده قالك زحمت يمكن خلكي ما قالك اوروبا هاتن ايش كردستان ايش هرشا بارشا هاتن روجي بيشي قالك زحمت بون اجي الفربوم اريكاريت كر كوشبارات كر هريك اجماع اريكاريت كر وروج بشتي روجي ما بيك انين ها روش شيتر بوا وام تخوازن هي شيتر ببي رحنك ديساتي خويا كرن عور او عوري رش هنو ديتشن روش افاما مايا وام الفسر عردينا ام كارتكن وامي بميل عردا كالكي مايا عردا كردي مايا جبري هزاري صاله ام الفيدرينا وام الفيدري بمينا دست وساغ بن قالك سباز يا راس وكاركي جوان دتن هون حروجي چند دانان يعني خارن آمدتكن براي دلال از الفيدري ايرو هنكي ام زمان قالكي بيش دبو حتى مدى سبيكر يا تشتيلو جستي هنكي نحاضر بون لسوبا بيفا ام سعد هي صبي الفرن ام اخواني شيكن حتى ام كارن ساعات شش بي حفت بي هشت بي نهبي دهي ايباري بي ام نراضي امي بيكاري حتاج مواني امي بكن بس بيكم هاي متخص ازبيجم هفياما خلكيمي اوروبا
بما اج اوروبا هاتما قالك مناستكن متخش دنجي خو بكهن موا ونجي اريكار بالمرة ونهرول كولان انا ساعتها وقالك يخش افتش خياج دنياي حمو كيرا وقالك كارك يجواني يخورتي زلال وكر لدي ساعت بجوا مكامل اريكاري جي ما بكن وهي شي تربي جبر قالك كوشبر هنا قالك جه مركز سنترال هنا ام خوازن حتى تالي ام اريكاري بقي نوا كردستان او پێشکەش بکەن. يعني اريكاري اي كسيغو كاربي اريكاري بشيني كسيغو مالباطا ويل فيدري بي وي اريكاري بقي نوا او جو بقي نما او كارن كسي خلفر بشين مرا اركن اي خوازي كاربكي قالك ري كار اريكاري هنا زاني وريك خو قري اعلامي كاري اريكاري مكي ويعني تشيلش وكل ها كردي كردستان عراقي بزارو بجن بزلامه وديت حمو سر تي في حمو اريكاري يتكن اما يروج افاجي دكن بس اتخوازن بهتر بكيش بر جماري وا قالك الويدري از هيفي ما قديس اريكاري مكن قالك خورتي ما هنا از بنافناكم از اذا سر زايتي خو يعني فيسبوكي صفحاتي خو زي بلاكم از دنجي خو كير موا او اريكارن واريكارتكن واز الفيدري مز بدنجي واجي الفركارتكم وباريكارا واجي از الفيدري اريكاريتكم دەستێ وەساغ من یەک بە یەک شێف بلند گەلێکی سپاس جارکە دەم خێر هاتیە بۆ ڕۆژاوا. قناة روجافا ممنون اجي قالك جوا حموكا محمود بله تماشاوانین هێژە ڕەوشە خەڵکێن مەیەن عەفرینێن کۆچبەر bi vî awayî ye. Ew rastî zehmetiyên jiyaniyên gelekî dijwar tayîn. Lê wan tu carî hêviya xwe ya vegereke birûmet qut nekirine. Belkû yek daxwazeke wan heye ji evan kel û pelên li ser otomobîlên wan jî diyar dibe ku ew her dem û her ça xwe ji bo vegereke birûmet û ewle hazir dikin temaşavanên hêja. Yek daxwaza wan heye ew jî ku bi şêweyekî rûmet careke din vegerin ser xaka xwe û careke din bêhna darzeytûnên xwe yên pîroz werbigirin. Spas ku we li me temaşe kir heta bernameyeke din her serfiraz û serkeftî bimînin xatirê we.